Baik. Elmera datang sama siapa, nak? Sama Umi Abi. Sama Umi sama Abi. Masya Allah. Kelas berapa sekolahnya, nak? Kelas 5. Kelas 5. Oke, tinggalnya di Singkil nih? Iya. Di mana nih? Pulau Saro? Iya. Oke, baik. Sudah pernah ikut lomba ini sebelumnya? Belum. Belum. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik ya. Ya. Silahkan Pak Ustadz. Ya, untuk anak kami Elmera Fahima ya, memilih juz 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang kedua, alhamdulillah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Ya, alhamdulillah selesai. Soal ketiga dengarkan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuntas ya untuk Elmera 3 soal. Gimana komentar dari Dewan Juri kita, Pak Ustadz Rafi'i, silakan. Ya, alhamdulillah lancar. Cuma tadi terjadi sedikit sambung surah ya, yang lompat ke surat yang lain. Sebenarnya dia sudah ingat, cuman mungkin tidak terbayang ini kan.
Karena waktu dites dia bisa hafal kan. Cuman mempetakan sambung surah antara surah pertama dengan surah berikutnya kan. Nah, kemudian terjadi juga tadi di penghujung sedikit ada kesalahan, seharusnya pendek dibaca panjang ya. Pada kalimat la tasma'u fiha laghiyah. Dibaca panjang, seharusnya pendek. La tasma'u, jangan dipanjangkan, pendek aja nak. La tasma'u fiha laghiyah. Oke, makasih. Oke, dari Pak Ustadz Yuni Maha. Ya baik, alhamdulillah lancar. Perlu diseragamkan gunnahnya ketika mim bertasdid. Tadi yang lain sempurna, tapi ketika kalimat kalla lamma yaqdi ma amarah kurang sempurna tadi lamma. Sementara kalimat summa dan ada beberapa tadi sempurna. Nanti diseragamkan ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya untuk Elmera Fahima Mahmud.